Денис Продакшн провел 4-ю встречу с участником национального движения. На сей раз героем стал активист, организатор одного из первых палаточных городков Асрет Эльвер Аметов. Встреча прошла в новом формате. На этот раз гости собрались дома у героя, в его этнографическом музее. Эльвер Ага родился в Узбекистане, но с детства знал, что вместе со всем народом обязательно вернется в Крым. В 70-е годы семья обосновалась в городе Крымск Краснодарского края. Там молодой Эльвер Аметов присоединился к движению и даже был участником забастовки. Иркес бырақты ишлерін. Шашылacak şeydi, men öyle olur bellemedim dedim doğrusu ama maşallah halkımıza işleri bıraktılar, son bize gelip evlere işe çıkınız diye ana adamlarım da biliyorlar. Oturuyorlar, biliyorlar nasıl ugavet ettiler bize işe çıkınız, biz yok. Milli meselemiz çözülmeyince bize işe çıkmayacak değil mi? Эльвер Аметов рассказал об истории возникновения поселка Асрет, который начался с того, что крымские татары заняли свободное лавандовое поле в Судаке, чтобы на нем начать строить свои новые дома в Крыму. Это здесь нашим партийным боссом будут дачи давать. Вот как раз нам это устраивает. И поле да калдык мында. А не үшін Асрет койдығымызы топлашу yaptık abında da son ballar Alime Abdin, Nanova koyaydı, Ahmetхан Sultan koyaydı, ballar dedim uğraşmasanız dedim. Siz asretlik çekip geldiniz vetanımıza. Асрет koyaydı dedi, öyle de Асрет kaldı da bu koy. На встрече говорили и о важности сохранения родного языка. O hepsi ana babadan bağlı. Sen ocak koy, profesör koy olmaz. Ana korantağın içine eğer laf etseler içinde son dışarıda da laf ettiler. На родине Эльвер Аметов начал собирать экспонаты для своего домашнего музея. Сейчас у него богатая коллекция. Музей adamı değilim doğrusu. Ben, скорее всего, хранитель. Bu şeyler kalsın bizim muzeyinde, torunlarımıza şeylere. Bizim tarihimiz sürtülmez. Каждый предмет в его музее – это целая история. Bir tane Kazak geldi yanımıza, onda bazarın yanına. Dedesi полковник НКВД'yken. У меня какие вещи есть, dedi. Vardık. Abi saati, abi işte kürsüyü Hitler'in bunkerlerinden almış eken. Cenk vaktinde. Onun dedesi. Berlin'den getirmiş. На встрече с Эльвером Аметовым собрались близкие ему по духу люди, но даже те, кто знают его давно, узнали много нового. Баяғы елдан девамында öyle bir alıştık, birbirini görmeye, tecrübenden paylaşmaya, konuşmaya aslında. Onun için böyle toplaşmalar elbette mühimdir. Öyle bir niyesi, vdохновение deyin, bir ilhamını verirler. Onun için galiba bu en esası. İlham almak böyle toplaşmalarda en esası benim içindir. Эльвер Ага gibi adamlar bizim için yaşlarga öyle büyük öyle örnek gibi adamlar. Ve menimce yaşlarga öyle tedbirlerge gerek gelmege. Men bugün ondan bir yeni şey iştiğim beni bir taraftan sevindirdi. Men eski resim tapıp getirdim de görsetmeye. Onda Ayşe Blaset Muratova, benim rahmetli anam, babam, o dedi, men senin babanı pek güzel belirledim. O bana yenilik oldu vallahi. Benim babam pek vatan ağası pek iştirak etti. Endi 70 yaşına gelen vakitte anlaysanız mı? Öyle gelip sevindirseler, gönlün köterli şeyti, yaşarıysın tigaran. Bizim kartlara çok varmak gerek. Gönüllerini götürmek gerek kartlarımıza. Sönmesinler. Milli duygusu bir kimse de sönmesin. Bu kartlarda da, yaşlarda da. Краймен Татарс покажет встречу с Эльвером Аметовым в понедельник в 20:00 в эфире YouTube-канала QTV и на своих страницах в соцсетях.